Sadır, inim kağılayım. Sen elge jakın ekensin, jerge jakın ekensin. Bir yıldan beri tıtını işlep жүрüp atasın. Köptün gözü göre göç. Şivegeni kapka kata albaysın. Eldin bari görüp жүрөт. Senin düşmanların abdan көп eken. Özgöçe şayloo kampaniyasında ушундай kampaniyada ушундай baştaldı. Uyuşkandık türde karaloo baştaldı. Biz ak işenbeybiz. Sebep degende munda eldin burada çoңдор келгенде dayındalып turup sen süyleysin, bul süylep деп турган çakırчı. Mına seni kagılıp keteyин. Eldi bölböy, ak karaga bölböy, bardığını ap gelip Betmanday gelip atkanı dala jolu görüp razı bolup atabız kagılayın. Жана Аксакал başında çıkıp тура айтып кетти, düşmandarың көп экен деп. Менин düşmandarым бийликте эле эмес, карапайым элдин алдында арасында дагы бар. Мына кече бир эле мисал келтирели, көмүр боюнча. Bir ay kakşap surandыk. Ay түшүргүлө, bir машинеден bir 10-15 миң таза киреше тапсаң деле жетет деп. Жок, сөзсүз $1000 таза киреше табыш керек экен. Анан айлабыз кеткенде өкмөт колго алып туруп, анан мына 3000ге түшүрүп салдык. İşsiz kalıştı bayağılar bir. 100 водитель, 200 водитель. Ушундай дагы болуп атат.